ner malaken yam kanas dialen konelian ka roisni ka nuer online tv ke jan gwasame kan konore raja dana ban lat me jira me jidit ka jan channel me de jite jan wojin nyoka kanasen ko kien kie ku subscribe ko de latin kon tin lat ka tung nenti nas de kan kula shup gwasni tin gor kon ke de ka oten Läär ban lat ke jan gwasame ki men banaling shala do shaok te shop ke kudang wan widok te jandang diok wid diech shaka page re wika so Sudan bana je kule latkel shala do ne tin lwak ne tin pek ok to kudang wan wid jandi wid diech shala do te general kel te tin ka general mo shala do general nueri ban je kule lingan gwa me tok ke kach de te jeno jin ku subscribe ko de latin content bu kon kaling de kan chwa mala shup gorno nywaga nasin kokien shit kamen shaling ka tain de shala de no shaok ti pur ngwan widien ok ti jendok widi diech chaga page re wich ke dawun mishal ke kalwanyang ka biye jen gwas dan chaok to chaga kwalten ke jen gwal dan waga peitin ka shala do kanok to page ka ngwane Twish County re wich ka Warab State ngwane Twish shala do ka nasin kon tin nan ko kitin pay kok shala de lunga no ne ba netin wa kwal tita dien tane ngwan ka nasin kon tin yen kok to shala do chwa chu kep nin gwasamo nasin kon tin pay kok ka kore shukan kalun shala do shaka luny atele mi jeng mi shalat kaka tel ram sha moy ka bot ki tel ram sha dwech dungdo sha mo balekien kan yokien sha kanang ka shala den wo kanasin content pay kok to kudang wan widi jande gudi diech wachi kan gade lon ka page dungdo sha ka lok deini gaye ma shek shala do gaye ma shek general mugun nuara mishenka Twish County ka ja kwach payam re wika Warab State chala do agente ke deini tulwakane tin pay kok to ka chala do kanasan kono pay kok ke ngweni Warab ke ngweni Twish County chala do kene tin pay kok teda dien kan kanak chitkamen shangani won shanang ni phone kene yotin kono sha jekaka chala do kanok ti kudang wan wudi jandang diok wudi diech kanok to chala do ko hok nene dang bakel karodi re wocha ka Warab kanok to ki kok nene bakel karodian kan neitin content chaw ken kwalshi ko we dial kok nene bakel karodian nyuno neitin wan larana te kok to wan long re wochen vini chala den wo shi kwer ki commissioner in Cape Twish County re wika Warab State chala do kajen man chala den wo ite ke ngwani Twish County tishok chicken ka page charojo mo chajalat Simon Agwek commissioner dung Twish County ajeni namo kach chietok tele ngwani Twish tishok chicken ka page ok to kudang wan uri kudang diok wi ok to kudang wan uri jende uri diech tele ngwat michika page yalat ban wo erega ngai kana wonen wo titin erega nana to kam Twish County kana abinom county re which karu wen administrative area ashu gwaza chaok chako kantini tele ngai ka kwidien jeno ken ngan Twish County ken kanoko to kan en goini man chana goin kaje shietok kach charoje mo chajalat ajele dande ile ngen gwasa me en go chaok to kudang wan udi jen dioku de cha ka page ka ne de konde lat ka jen go chaok to cha ka page chala do ka ngene Twish County charoje mo chajalat ko kan ka be kala dana chalat ka jem mi jiram jidit ke jen channel ma de jeti jen wajin nywaka kana asen ko kien ko de Läär de kan kula mala shup gwasne tin gor kon ke de ko tin biata kamal